Pozdrav svima koliko vas ima. Dobrodošli na Teslav Tech. Na dobrom ste mestu. Biblijska proročanstva. Zašto neki veruju da su drevni Asirci postali moderni Nemci? Ovo verovanje je specifičan okvir unutar određenih grana protestantskog hrišćanstva, posebno povezanih sa britanskim izraelizmom ili anglo-izraelizmom, a i grupama pod uticajem Herberta V. Armstronga. Na primer, Adventistička crkva i Svetska crkva Božija i njeni ogranci poput Filadelfijske crkve Božije. To nije mainstream hrišćanski stav. Većina hrišćana, istoričara i biblijskih naučnika odbacuje ga kao pseudoistoriju. Dakle, zašto neki veruju da su drevni Asirci postali moderni Nemci? Zagovornici tvrde da su nakon pada Asirskog carstva oko 612. godine pre nove ere, ili bolje reći pre Hrista, asirski narod migrirao na severozapad u Evropu. Na kraju se naselivši u regionu moderne Nemačke i Austrije. A oni to potkrepljuju sa ovakvim dokazima. Biblijskom genealogijom. Asirija potiče od Asura, sina Semovog. Pisano u Postanju, glava 10, stih 22. Zatim, legende o migraciji, a i dokazi. Oni navode srednjovekovne evropske legende, na primer, asirski princ po imenu Trebeta, koji osniva grad Trir u Nemačkoj. Zatim jezičke sličnosti, koje su iskreno veoma slabe. Kulturne paralele, na primer militarizam, orlovi kao simboli i selektivne istorijske citate antičkih pisaca ili izvora iz 19. veka. Nacionalne karakteristike. Oni prave analogije između drevne asirske surovosti, odnosno ratne mašinerije, i nemačke istorije, posebno svetskih ratova, videći Nemce kao štap za korekciju u Božjoj ruci. Ovo se uklapa u širu ideju britanskog izraelizma, odnosno izgubljenih 10 plemena, i to Izraela, koje je migriralo u Britaniju i Ameriku kao Novi Izrael, dok su njihovi drevni otmičari, odnosno dušmani Asirija, postali Nemačka. Edward Hein, a kasnije i Armstrong, popularizovali su vezu između Nemačke i Asirije. Napomena. Mainstream nauke ne nalaze verodostojnu genetsku, lingvističku ili arheološku podršku za masovnu asirsku migraciju u Nemačku. Nemci inače potiču od germanskih, indoevropskih plemena u Evropi. Novo pitanje. Zašto veruju da će Nemačka, odnosno Asirija, započeti Treći svetski rat? Ove pomenute grupe tumače mnoga starozavetna proročanstva o Asiriji, kao da se odnose na Nemačku posljednjih vremena, koja predvodi oživljenu evropsku silu, često nazivanu kao zver, ili konačno vaskrsenje Svetog Rimskog carstva, zapisano u Otkrivenju 17. i u knjizi Danila. A ključne ideje uključuju: zapisano u Isaiji, glava 10, stihovi od 5. do 6. Asirče, štap mog gneva, protiv naroda mog gneva. Oni vide modernu Nemačku kao Božje oruđe za kažnjavanje modernih potomaka Izraela, odnosno Britanije i Amerike, i to za grehe,
kroz ekonomsku opsadu, a zatim i vojno osvajanje. Idemo dalje. Buduća evropska supersila. Nemačka će dominirati savezom od 10 zemalja ili grupe zemalja u savezu sa velikom verskom silom, inače često tumačenom kao Vatikan. Da, dobro ste čuli, Vatikan. Ova sila će se brzo uzdići, napasti Sjedinjene Američke Države i Britaniju i pokrenuti rat ogromnih mera širom ovog sveta. U Danilu, glava 11, 40. stih, i povezana proročanstva piše o caru severa, inače evropskoj sili, koja agresivno odgovara na cara juga. A car jug je često viđen kao islamski bliskoistočni blok. A to možemo vidjeti i šta se sve dešava u Iranu ovih dana. Što će dovesti do ogromnih osvajanja, ropstva izraelskih naroda i eskalacije ka Armagedonu, odnosno Trećem svetskom ratu. Obrazac trećeg vremena, baš kao što je Nemačka bila centralna u Prvom i Drugom svetskom ratu, treći i posljednji sukob bit će najgori, pozivajući se na Jezekilja u 21. glavi 14. stihu i istorijske obrazce. Prema ovom gledištu, ekonomska snaga Nemačke, istorija militarizma i centralna uloga u Evropi čine je prirodnim vođom ove sile posljednjeg vremena. Armstrong i njegovi sledbenici su predvidjeli snažnu, ujedinjenu Evropu pod nemačkom dominacijom decenijama nakon Drugog svjetskog rata, što smatraju inače i delimično ispunjenim u Evropskoj uniji. Kontekst i upozorenja. Ovo je inače eshatologija, odnosno proučavanje posljednjih vremena, veoma spekulativna i simbolična. Različite hrišćanske grupe tumače iste biblijske stihove na veoma različite načine. Na primjer, preteristi mnoge vide kao da su već ispunili svoju dužnost u prošlosti, dok futuristi se veoma razlikuju. A sve ovo dobilo na snazi u 19. i 20. veku usred britanskog imperijalizma, nacionalizma i svjetskih ratova i opstaje u nekim protestantskim crkvama. Kritika. Ove ideje se oslanjaju na učitavanje modernih nacija u drevne tekstove, pre nego na jednostavan istorijski kontekst proroka, koji su se obraćali svojoj savremenoj publici. Genetika, lingvistika i arheologija protivreče tvrdnjama o ovoj migraciji iz Asirije u današnju modernu Nemačku i Austriju. Dakle, i to bi bilo to za ovaj put. Kao što sam već rekao, na dobrom ste mestu. A i putu ukoliko ste nam poklonili vašu pažnju, jer slušajući duhovne stvari koje dolaze iz Svetog pisma je uvek na blagoslov. Zato do sljedećeg puta čuvajte veru i glavu gore. Podržite naš rad da bi mogli deliti još više ovakvog materijala koji otvara duhovni pristup vašim srcima. Unapred hvala, srdačno vaš Teslavtek. Pozdrav!